Huancayo llaqtamanta pacha Frente de Defensa de los Intereses Rimarimun, Gobierno paikunata sanunchasqankutaqa manan allinpaqchu qhawarinku. Chunqaskuniyuq p'unchaw Julio killatan sayarita qallarinqaku. Chaypi mañarikushallankutaq umalliqkunata waqmanta aqllarinankupaq. Nuqayku mañakushayku Dina Boluarte ripunanpaq. Congresista-kunapas ripuchunku. Waqmanta umalliqkunata aqllayta munayku. Chaykamataq Puno Sulk Asuyumanta pacha Juli provincia manta Aymara warmikunan wakichikamushanku Lima llaqtaman chayaykamunankupaq paykunan mañakushanku Dina Boluarte suyumalliq kasqanmanta lluqsipunanpaq. Sayaripi ñakashayku manañan chaymantaqa qhipasaqkuñachu chayqa justicia kanantan munayku llapan peruanukunapaq. Chaymantapas kay semana tukuytan qullqita huñuyta qallariykunku Lima llaqtaman hamuqkunapaq. Arequipa llaqta piñata Andrés Avelino Cáceres qhatuna wasipi qhatuqkunan willakamunku manas paykunaqa Lima llaqtaman illanqakuchu aswanqa qhatuna